nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imirwano hagati y'ingabo z'igihugu FARDC n'umutwe wa M23 irakomeje, irabera muri teritwari ya Karehe. Abaturage ibihumbi n'ibihumbi barahunga. Mbega turukuryama habi, turukuryama mu mashuri tugerekeranye, abandi bakaryama hanze mu kibanza. Amazi ndayo, imiti ndayo, mbega ndavuriro, mbega tumeze nabi, ndagasabuni, ndabantu bari kutwitaho hano turi. Umwe mu baturage wahunze ava ahitwa Nyabibwe. Abakozi b'imiryango mpuzamahanga barimo n'aba MONUSCO batangiye guhunga, baranyura ku mupaka wa Rusizi ya mbere. Turahamagara umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Rusizi, Themistocle Mutijima, ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imirwano hagati y'ingabo za leta FARDC n'umutwe wa M23 irakomeje, irabera muri teritwari ya Karehe mu birometero hafi 50 uvuye mu mujyi wa Bukavu. Abatuye muri uwo mujyi baravuga ko bafite ubwoba. Abakozi b'imiryango mpuzamahanga barimo n'aba MONUSCO batangiye guhunga. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Themistocle Mutijima ari ku mupaka wa Rusizi ya mbere, hanyura abavuye Bukavu bajya mu Rwanda. Themistocle Mutijima, wiriweho? Mwiriwe neza Venuste. None amakuru dufite kuri iryo hunga ry'abahagarariye imiryango mpuzamahanga aho ngaho i Bukavu na yahe? Kugeza ubu amakuru ahari nuko abambere bamaze no gutambuka mu Rwanda uhereye ku mugoroba w'ijoro ryashize ry'ejo ku cyumweru batambutse. Hari amabisi ari mu Rwanda, ayo mu Rwanda arimo kubakira agahita batwara berekeza za Kigali. Kugeza rwose n'ubu tuvugana hari bisi nini zigera muri 5, ndetse hakaba na hari bisi nini 4 na Coaster 3. Ubwo ni imodoka 7 zose zateguriwe kwakira abo bakozi b'imiryango mpuzamahanga. Inyinshi ubona ko ziteguye gutwara ba MONUSCO, kuko zanditsweho ibyapa kuva kuri MONUSCO 1, 2, 3 byanditse ku mpapuro. Ubona ko ni imyiteguro yo kubakira. Kugeza ubu muri aka kanya tuvugana nta bari baza, ariko imodoka ziraparitse, bivuze ngo bari hafi kuza n'ubundi bakurikira abo baraye bagiye ku mugoroba w'ejo ku cyumweru. None se amakuru y'abatuye mu mujyi wa Bukavu yo na yahe mu rwego rw'umutekano? Kugeza ubu umwe mu baturage navugishije, ariko nawe bafite ubwoba cyangwa se impungenge, kuko we yambwiye, twashatse no kuvugana ku kiganiro, ambwira yuko kuvugana n'abanyamakuru bo mu Rwanda muri iki gihe mu gihugu cyabo babifata, ubuyobozi bwabo bifata nka trahizo cyangwa se ubugambanyi ku gihugu. Ariko yanyandikiye ambwira ko bafite ubwoba bwinshi, batazi aho ibintu bitera bigana. Mbese mu by'ukuri, mu magambo make yambwiye ati ntabwo tuzi aho ibintu bigana, icyuka gihari hano ni ubwoba gusa. Cyokora yambwiye ko ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi n'amashuri biracyakorwa, ariko byitondewe cyane. Abantu ntabwo, yambwiye ko abantu muvoma ntabwo ari nk'isanzwe muri Bukavu nk'uko yari isanzwe imeze. None se kuri aho ngaho ku mupaka wa Rusizi, ukaba ari umupaka unyurwaho n'abanyekongo n'abanyarwanda binjira mu gihugu kimwe abandi bajya mu kindi. Muri kino gitondo wabonye ibintu byifashe gute? Abanyarwanda barajya muri Kongo, abanyekongo baraza mu Rwanda, byifashe bite? Venuste, icyo nakubwira ndetse n'abadukurikiye ni uko ikijyanye n'ingendo cyangwa urujya n'uruza byahindutse cyane kuri uyu mupaka. Ubundi mu masaha twagereye aha ku mupaka habaga hari abanyarwanda benshi batonze imirongo bategereje kujya i Bukavu gukorerayo, kuko benshi bahakorera imirimo ya buri munsi ijyanye n'ubucuruzi. Ariko muri aka kanya ndetse no mu kanya gashize igihe twahageraga, abantu bahari ni bakeya, kandi nabo biganjemo abanyekongo. Bamwe bari muri transite cyangwa se bari mu rugendo, bambuka bagaca mu Rwanda bagenda bagakomeza bakajya Uvira, abandi bari kuza mu Rwanda, ariko ni bakeya cyane. Abantu ni bake hano ku mupaka, nabo biganjemo abanyekongo. Abanyarwanda uyu munsi urabona ko bagize ubwoba bwo kwambuka bajya hakurya, ntabwo bagiye rwose. Mu kanya wambwiraga yuko abatuye mu mujyi wa Bukavu bafite ubwoba.
Amakuru y'imirwano mufite magingo aya ni ayahe? Iyo mirwano irabera he? Kugeza ubu amakuru dufite dukura no muri bagenzi bacu bari hakurya i Bukavu ni uko imirwano irimo kubera muri teritwari ya Karehe y'intara ya Kivu y'Epfo. Aho ngaho rero tugenekereje mu ntera ni hagati y'ibura y'ibirometero hagati ya 45 na 50 uvuye hano mu mujyi wa Bukavu. Ikindi nakongeraho nuko uwo muvandimwe yambwiye ko hari abantu batangiye kwakira barimo guhunga bava Karehe baza hano i Bukavu. Kugeza ubu rero amakuru dufite ku bijyanye n'iyo mirwano ishyamiranyije ingabo za leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23 nuko imirwano igeze aho muri teritwari ya Karehe y'iyi ntara ya Kivu y'Epfo. Temistocle Mutijima, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku mupaka wa Rusizi ya mbere, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Murakoze cyane namwe Venuste, akazi keza. Imirwano yabereye ahitwa Nyabibwe muri teritwari ya Karehe mu ntara Kivu y'Epfo yaguyemo umusirikare mukuru w'ingabo za leta FARDC Colonel Rugabisha Alexis, yari umuyobozi wa brigade ya 12, byemejwe n'ibiro bikuru by'ingabo za Kongo. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu ntara ya Kivu y'Epfo Vedaste Ngabo. Itangazo ryashizwe umukono n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo General Major Ekenge Sylvain, Ijwi ry'Amerika rifitiye kopi, risobanura ko Colonel Rugabisha yaguye mu migwano yo kugwanya ingabo z'u Rwanda nawe wafatikanyije mu mutwe wa M23 ku wa gatandatu ahitwa mu Kwinja ho muri teritwari ya Kalehe. General Major Sylvain Ekenge avuga ko Colonel Rugabisha Alex yishwe afite imbunda ari gusubiza inyuma ingabo z'u Rwanda na M23 za Nyabibwe kugeza hafi ya Minova. Bamwe mu babanye na Colonel Alex Rugabisha warawe wiciwe ku rugamba barashima ubutwari bwiwe kuko atigeze yifatikanya na rimwe n'inyeshamba zigwanya leta. Robert Byiringiro ni umwe mu nshuti za hafi cyane za Colonel Rugabisha ndetse babanye nawe ahantu hatandukanye. Ni umugabo utarashaka kuvugirwamo mu buto bwe no mu myaka ye. Igihugu cyagize abantu benshi barusahurira mu nduru, ariko Colonel Rugabisha yabaye intwari abicitegererezo mu gihe rubanda nyamwinshi basa nawe baryaga amafaranga yo kugambanira ubwoko n'igihugu, ariko iwahagarara hagati nk'umugabo kugeza ku rugamba atabarukiyemo. Rugabisha arapfuye, ariko Kongo ntipfuye, iracyasigaranye abandi banyekongo basa nayo bazarwanirira Kongo bagishaka guhesha Kongo agaciro. Colonel Alexis Rugabisha apfuye mu gihe ce, abasigaye bazasoza ikivice cyo kudahemukira igihugu. Amasoko yacu ari muri Kalehe avuga yuko iyi ntambara yakajije umurego kandi ko yatumye bamwe mu baturage babarirwa mu bihumbi bahunganya Bibwe bahungira Bukavu, Karehe teritware ndetse na Ijwi. Uyu Janvier akorera Imana yavuye Nyabibwe arahunga. Ku mugoroba wo kuri kino cyumweru avugana n'Ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefone yavuze yuko aho bakambitse mu mashuri bugarijwe n'ibibazo byinshi. Tubayemo n'ubuzima bugoye bubi, mbega turi kuryama habi, turi kuryama mu mashuri tugerekeranye, abandi bakaryama hanze mu kibanza. Amazi ndayo, imiti ndayo, mbega ndavuriro, mbega tumeze nabi, ndagasabuni, ndabantu bari kutwitaho hano turi. Nizeyimana Freddy n'umwe mu bashinga ntahe wo muri Kalehe nawe yavuganye n'Ijwi ry'Amerika avuga ko impande zose zigwana zari zikwiriye kugira abaturage bahunga impuhwe. Urabona iriya mirwano iri gutuma abaturage benshi bava mu byabo bagahungira ahantu batamenyereye. Icyo wenda dushobora gusaba ku mpande zombi z'abarwana bakubahiriza ikiremwa muntu, cyangwa se bakita no kuri bara abantu bari kugenda bahunga bashwiragira badafite kirengera. Tugasaba kugira ngo n'abagira neza bashobora kwitanga bakaza kuba bafata mu ntege, kuko bari kugenda bahunga benshi batagira icyerekezo gifatika kandi abenshi baje n'ahantu batanazi. Iyi ntambara iri mu ntara ya Kivu y'Epfo kandi yatumye bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Bukavu na Uvira bashaka ibyangombwa by'inzira ku bwinshi, kuko bamwe muri bo hari abari guhungira Bujumbura mu Burundi. Ku wa gatanu inama y'abaminisitiri mu ntara ya Kivu y'Epfo yari iyobowe na Guverineri Jean-Jacques Purusi yavuze ko ingabo z'igihugu ziri kwitwara neza kandi ko ziri gukora ibishoboka byose ngo zisubize inyuma ibitero. Vedaste Ngabo, Ijwi ry'Amerika, Uvira.
Ingabo z'umuryango w'abibumbye zimaze imyaka 26 zigeze muri Kongo. Abaturage bo muri icyo gihugu bavuga ko nta mutekano zabazaniye, bakibaza icyo zimaze. Toma Kamirindi. Ingabo za Loni zageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwa mbere mu 1999 zitwa MONUC. MONUC yahinduye izina mu 2010 ifite abakozi 24,983 bagizwe n'abasirikare n'abapolisi mpuzamahanga 20,586, abasivile mpuzamahanga, abasivile b'abanyekongo n'abakorerabushake mpuzamahanga ba Loni. Mu 2010 rero MONUC yahinduye izina yitwa MONUSCO. Kugera mu kwezi kwa 10 2024 MONUSCO yari ifite abakozi 13,971 barimo abasirikare mpuzamahanga 10,183. MONUSCO ifite ingengo y'imari ya buri mwaka irenga amadolari miliyari 1 na miliyoni 123. Muri make byibura amadolari miliyari 1 niyo Loni ikoresha mu butumwa bwayo bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri mwaka. Bivuze rero ko muri iyi myaka 26 ingabo za Loni zimaze muri Kongo zakoresheje amadolari arenga miliyari 26. Hagati aho zapfushije n'abantu 445, abasirikare, abapolisi n'abasivili bose hamwe. Abahanga rero baribaza niba izi ngabo za Loni zidakwiye gutaha. Urugero ni Profeseri Kizito Sabala, yigisha ibya diplomasi n'umubano mpuzamahanga muri kaminuza y'i Nairobi, University of Nairobi muri Kenya. I think the calls for its withdrawal will intensify. Ndibwira ko abantu bagiye gusaba ko MONUSCO ikwiye gutaha bazagenda biyongera. Buri wese azageraho yumva ko yarengeje igihe ko ikwiye kuva muri Kongo. MONUSCO's time in DRC is long overdue. Abanyekongo nabo ubwabo bibaza icyo MONUSCO igikora mu gihugu cyabo. Ni nka Philippe Unji, n'umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu y'Epfo n'umuyoboke w'ishyaka AFDC, bishatse kuvuga Alliance des Forces Démocratiques du Congo, umwe mu mitwe ya politiki igize urugaga rufatanyije ubutegetsi na President Felix Tshisekedi. Mimi nadhani wako wapo wamesaidia kukingia raia, lakini haitoshi. Sinshidikanya ko ingabo z'amahoro za ONU zagize uruhare mu bikorwa by'umutekano w'abasivili, ariko ntibihagije. Dutegereje kureba icyo ONU izakora, nicyo kizatwereka niba bakunda Afurika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turakurikira ibyo barimo au kama wanapenda Kongo, sababu na ni hapo na sisi tunachungua, tunawaangalia. Guverinoma ya Kongo nayo yasabye ko MONUSCO itaha. Manda ya nyuma Loni yahaye izi ngabo zayo muri Kongo izarangira ku itariki ya 20 y'ukwa 12 k'uyu mwaka w'2025. Ariko kuri Vivian Van Der Pere, umuyobozi mukuru wungirije wa MONUSCO, baracyakenewe nk'uko yabivugiye mu nteko ya Loni ishinzwe umutekano ku isi. Despite the significant challenges, MONUSCO iracyahura n'ingorane zikomeye, nyamara iracyafite uruhare runini mu ntambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu kurengera abatagira kivurira. Ibi bituma n'abahanga batandukanye bakeka ko intera intambara imaze gufata ishobora gutuma Loni yongera nanone manda ya MONUSCO aho gukura ingabo zayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.